يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا
Читингянадова кој кобордо ринге. Читингјани кој кобордо не ринге. Сото не ринге кичами. Самак техни информација што кала со донеринге џамија каде шуштарџене по 6 динарија, ем панџене по 2 динарија укупно кај џума каде сало 2400 денара, ла иншала берекети нека деленјер. Џакори. Алейкум салам. Ще ти включи надолу и въртеля. Окей. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal kua i tallojaračija sale mengoro. Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal kua su putinjamen kua voz viši modinja čal voz viši mecelja. Kua mubarek divea nas alavatiem selamija.
upralamaro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familji, upralo ashabja, uprasao kolla so gjithdinja ka levoz vishi me porukencar, makaja dunja na mukren nisar aver, osrensar muslimanja. Počitujme prallalen e penjale. I tema e desutne hutba keri italo so pripreminjan açalodive hesapeskoro e ispiteskoran roko Allahi azza wa jal. Jektaro najbare čačipe italo prallalen sar zajednica, sar muslimanja, siam ko gafleti, ko nemarno sarakava čačipe koja sa popaše približinjove lape amenge. Te tergjova i ek divanglo ko Allahi azza wa jal, ema čal sa adavaso ke raja ki dunjaja te da dževapi. Vaker tuke, akva dživdi penali kujnela sa rekbari prodavnica, so mangea šajte letaro raftija, aman kro krađi kerela tut kasa plati baske. A garda italo je životoske ributi. Tu so mangea šaj mangea te kere. Misinea se neovisno ni kastar. Aman mabiser musliman deka sar nakeno divesa, a dvajda talo znako približinea tut te alaketu te najbare čačipaja, a dvaj talo Allahi azza wa jal. Jodoleske prallalen o pejgamberi alayhis salam kogo pishinela najinteligentna, najgogja manuša kava kerel ekjese nasu mendane nefsehu bil meut, najgogja ver, najinteligentno manuš tu mendaritalo okva manuš koja so spomninela peske omerive. Odoleske prallalen kjakeja dunjaja, a dve isitu te kere buti. Aman tajsako aki kövenglo ko Allahi azza wa jal. Adva italo dive strikno dževa peskoro. Adva dive na ne iranive. Adva italo dive ka i baskoro. Adva dive italo rui baskoro. Koja so na koristingjao manušte približino peko Allahi azza wa jal. Jodoleske pralleno Allahi azza wa jal kod dosta kuranska ajetija, pogotovo ko suretul Kaf, koja italo ne slučajno sunetio pejgamberi alayhis salam, se koja džuma ko saba namaz, namukelas nekea sura mate čitiner. Se kjakea sura celosno isiamen podsetibe, amen sar manuša maro dživdipe na kaj džaja. Desko Allahi azza wa jal kava krelo. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Seka ko džan care seltuto matibe meribaskoro, čačipaske. Tu so našea sinetara dva merive, a dava dive te akjaj site praven. A dava dive budzora leste snažno kadikja dva čačipe sokovelan glavtute. Na neji sekiracija, na neo kurtulibe, ajde koga men but manuša komentirinaja, je kena svaleskeri situacija neli koga na keli dunjaja, palo but berso sine nasvalova keraja, uhbre kurtulingja, bare dukhasine, kurtulingja i familija da, more musliman, te džane adava nasvalive koa rahmeti talo adale, manušeske prete preserinel ko ahireti kakrel sar poveke na ulo nasvalo. I gajlja pošminela koja dva momenti paltoro nakhibi dunjaja. Tek togaš pošminela čačutnotoro dživdipe. Togaš dživdinea teri realnost pšala musliman. Togaš sjan svesno deka ništo na nevredno. Togaš haljovea kjakeja dunja deka nasjan sine ništa verosven kirađija. Toga šovea svesno mučinea tut ki dunjaja, ko kraj salena tutar. Ama su i panda poopasno, dea dževapi ko Allahi azza wa jalla čal saso poseduingja. Akava je talo amaro kolaps, akava je talo prallale nakea amari tradekt, akava je talo amari propas. Odleske prallale no Allahi azza wa jalla kava kerela menge. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْوَعِيدِ. Manušalen. Seka koven sigurna, jek divisite pudel pe kosuri,
Кога далеа кавакерелпе о аибе киаметескоро. Ема давай тало чачи паске ясно опомената ристрана томаре Аллахескери Азza wa Jal. Ема дава диве прала муслиман. Кова со амена едве. Мислина дава диве итало дур. Ама чачи паске офтало паше. Валлахи Азza wa Jal кавакерел. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. Ема дава диве se castumendar isi meleke isi te prоживиненте ваздентументар томаре кабырja. Ема дава диви isi to velpe tumenge svedokija. Ea dava dive pralalen o meleki isi se te svedočinen sari menge amenge. A dava dive italo dive achalo na keri belafi. Kamange opravdanje te ane. Kamange te buninetut. Ама на два диve итало целосно правдина. Тогаш кавакелпе сине со сине те вакеренки дуњаја. Сине со сине оправдање те аненки дуњаја. А два диve итало муслиман кога и чипка кере лафи со изговорињан. А два итало диве опро кога ка сведочино кај пхирјан. А два итало диве о вас кога ка сведочинел со керјан. Одолеске прала муслиман, а кари го Аллахи Азza wa Jal пенела туке, ем се каси сите водинено мелекија, ем и сите сведочинен против тумене томаре органја. А де пралале на мен чудина амен, ем дивина амен кога шунаја историја маре предходнико ненгери, асхабија, табеиња, сар жртвуиненас не пачаводини, сар практикуиненас не одини ко породживдипе, кога со ајдвеа меѓа два уло абсурд. Бутало лесно, Валлахи Азza wa Jal опишиња дале генерацијен вакеридо, риџалун ла тулхихуму тиџаретун вала бејун ан зикрилlah. Он тале мурша. Примети на кари го Аллахи Азza wa Jal кога атрибутија делале, мурша и тале. Со ајдвеа маро муршиве пралалем сведињам само ко надворешно изглед. Аман, о муршиве ко Аллахи Азza wa Jal тало сосема нешто авер. Аллахи Азza wa Jal чачутне муршено пишнела вакериндо, емо мурша и тале адала, со надозволенје и трговија. Нитио кинибе, нитио бикенибе, те дуиракерелен, таровеличиве е Аллахескоро анав. Ема два уло се вепите кълдинено намази, те ден зекјати, ем адалеа да рана, адале дивесеске кога ојакака трепедиринен таридаш. Агаро Аллахи Азza wa Jal опишнело коле правилно нен, о Аллахи тало ленге ко прво тан, о величибе Аллахескоро анав тало ленге ко прво тан. Одолеске пралален, дали ајбе приметинаја, дикено манушко бор тало интересно створение. Свесно и тало садна кено дивеса са попаше тало те мукели дуњаја. Ем на припреминела тачала дава диве. Соли овела менцар. Сетинен тумен ко периоди кога сне раширими и корона. Кога шунајас неко акер, некој насвалуитало тари корона, најпаше то велсине, со пененасине, на маđan, казаразињове ночаве, на камера, на кавако прекининген са. Само се кирација чал томаро дживдипе. Со итало различито и корона, тарадва со ако насјам покорнашал во Аллахи Азza wa Jal, во Аллахи јасно пенела менге дека ништо на нашела менге освен джехнеми. Со веле уметеа. О умети не сар дури салило таро Аллахи Азza wa Jal. Одолеске пралален, о муслимани требела несте товел некола буќа развиме. Нангле пралален требела на менде товел развими и свест. Дека јек диве катерјувангла ко Аллахи Азza wa Jal, ем када хесап јачала маределие.
Ca poложи на račun ia cea la mare delie. Olez că dice no pecambere al islam so cavachera. Te janen adva meso janava. Bud po harisa ca asan. Aman bud po veke caroven. So pecambere al islam falalen koga gelo po miraji dicao genete mo jehnemi. Aman chachipas ke ko dicao jehnemi astarga barise kiratse pecambere va kerga darava deca najba robrojta romanuša koven stanovnike džehennemeskere. En bud harisa koveno stanovnike dženeteskere, se odrome džehennemeskru italo lesno, posledi be ostrastije. Odrome dženeteskru italo paro, oftalo perdo su iskušenje, trnikavo dromisil. Emo manuša čalengeri slabos i site od kažinem betare avaheskoro raziluk. Prava muslima. Isto agar trebela това свестна дека. O Allah Azza wa Jal понижинело коле манушен. Кога со мислинена и дуња тала два со и тала. Хапија давака чотук. Тове радосно акари. Тове бахтало акари. Абе те мукам не со динарие чавенге не со окер. Allah Azza wa Jal понижинело коле манушен кога со на мислинела јек диведека катергјовеланга ко Allah Azza wa Jal. Udolesco Allah Azza wa Jal kavakau innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmul hisab. Emo kola manusha kola so iklile tarales korodrom. Astarge bila chodrom te janede kajikerelalen baro azapi sebepi so bisterge de katergjovenan wa ko Allah Azza wa Jal em kaden cevapi. Prava muslima, celo amaro životu i talo panlo ko duja ajeti. A dva ajetija talo o prvo ajeti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Em koji duirola tarmoro dron, tarmoro dini, amen dale pharo jivdip. Emo duito ajeti talo فَمَنْ يَتَّبِعَ هُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Em koji sledinela meri uputa, nikogaš na ne to bi bahtalu ili nesretno. Da li halova pralalen deka mari sves, a čalotergjoi vengo ko Allah Azza wa Jal. Sekole buchake kade cevapi ko Allah Azza wa Jal. Akva ka pomožinela men ko bud buchei talo povrzimo da maro jigdi pe ki dunia akolo rahati. Odolesco Ali radiallahu anka va kerel, ej manušalen, i dunjaja sa poveke duirola tu mendar. Ama no ahireti sa poveke pašlola tu menge. Hem džanen, dunjaja i sila Allah kere čave, ama ne ahirete de i siles kere čave. Ma dozvolinen to oven čave dunjaja kere, dozvolinen to oven čave ahiretes kere. Se kaskeri cel talo ahireti, kaskeri se kirace i talo sarka tergjolanva ko Allah Azza wa Jal, o Allah da la čarela teri dunjaja. Pučeno kole manužem pralalen kakva momenti koga nekova gjuna i kerge ki nervoza, mudargja i retreta vera štete kerga, puč leskoro hali sartalo koga i talo panglo. Puč leskero hali ako nudinela peleske šansa te na kerela dva gjuna i dali bi kerel. Ovka na te de približingi ovel. Ama na meno vaja svesne bukenge otkako našalge ovena. За да мате ова ки губита кардава диреко ки кровангла ко Allah Azza wa Jal te vakra o Allah idan man pavali promukli šansa te ana potan akva i talo momenti tu štata ramaro gafleti. O Allah Azza wa Jal koga vakerla emo kolaso na pakandin o kolaso astargea verdrom ta rodinio Allah i delalem pari pe sebepi so bistergeo hesapi na samo ko ahireti. A da vado slikinela pe pralalen ki dunjaja. Koga ovela o manušte astarel pe kockaja te družinel pe osven toga škoga bistrela deka ga tergjovel jek divjangla ko Allah Azza wa Jal te del hesapi.
Кого мануш нашалела поробарвали пе класо наслединѓа тарпере родителија, освен која два моменти кога дујрола таролен бистрела дека катергјувел дел джавапјан вако Аллах азза ва џел. Ко борли родителија која маро тан, тале ки мука, тарпере чаве астарге била чодром, астарге комарија, Emamen dikaya sa poveke sportske komarem na regierinate pandalen sa pandi ponao doriga. Na halova дека тај сашај морочаво, торочаво, тритонескоро штарторо, те заразино какале опасно болестае. Дали рикасо случингела комаре тана. Себе пјачала дла комарија маре кераджана ки хипотека. Скоро е нјала деш постои шутка сам по камате себе пи дурилан таро Аллахи. Себе пјачо долеске на размислинаја катергјованга ко Аллах азза ва џелем када джевапи. Тери кривици тало родителско. Се ту чилјанте чавеске колеско рокарбите за мангели дуњаја. Таротикни пе кинѓанеске iPhone 16, iPhone 15. Ама јек тало мангел, може долу напредно ме чавеске ме разно технолошки напредување кирјантере максимеско. А ке Италија мари кривица. А мари кривица Италија са родители, а маре чавенге чијантовен робие дуњајакере. Емо долеске кога бајрона на ферминенаме. Дали халјова со десињове на која маре тана младина котерне беша камателена. Разна групација делинена пе која джикерена те ден каматен цар паре ко коскарнице по спорска, а ту са родители шај на джане, која каки дињове, посем ка мора торо кертај са те джате бикнеле, ошто пошто. Дали размислинеа состава кавао вел? А кавао вела се бе игамаро дури бетаро Аллах азза ва џел. Дали авенде шунаа со десињовела која маре кера? Дали приметина маре ромњата рокера сари клјона кога джана ко букја? Пучала дали адија ромни пе ромеске дотиринела пе агјар ко гиранот или само ки бути кога джала дотиринела пе парфем, бирими, шминки, ми, ретретале рабуки. Ем која десињове на менге букја чудинаме со десињове. Дали джани љубомора тало имани тало, со ове луметеа? Муабети тали перди шутка со на десињовена. O Allahi jasnula kergamenge sostara kvade sinjovella. Cidingjani tu taralesko rodrom, muku Allahi so dela tu ta zapi. Sebebi ponižnatut bistergjan ek diveka de cevapjan ko Allahi azza wa jel. Odolesko Allahi azza wa jel dalle manušeno pišnela koga dikek manuš propadnimo. Jek manuš džanea soskitalo propadnimo. Džanea jek manuš soskitalo neuspešno. Je kebukjaki. Wallahi ko Kur'an vakirga na deka memangao. Wallahi vakir vagar. Innehum la yarjuna hisaba. Emon bistergem na mislinge deka yek dive ka çovenanga ko Allahi azza wa jel em cevapi kadena šalpere bukja. Akva itala mari nebari problematika. Ko so trebela to vesno deka te pripremine tu te dehe sapi. Wallahi ka pučel tu ta čaltere čave. Ja ejuhelledina amenu ku enfusekum wa ehdikum nara. Ej tu men so pakjana, ara ken tu men tomare maksimentar džene meskerijak. Koga posljedno drongilan ki škola te diketo čavo su kerel. Da li si svesna sovela mare čavencar ko škole? Da li džanaja deka mare maksimija 607 delenije te na narekunavljen save glumcija ule. 607-8 delenije maksimi klipija. A dve ki mladina ulo ki godijako na netut klipi tu sam zaostanato. Diken kova razmisluanja alam ko kova hali. Po muka dala so hajt klipija, so i panda popasno. Raširinela pe lezbejstvo koja maretana, koja marotanka je so dživdinaja. Te nakačan homoseksualizam ko bortalo raširimo. Kaj džala vreka u ume?
Abia kamenot ka čingjama mensata rodinjeve, duj džamije, šov efta džamije kja opština, masavke rezilëkja, jazëk kamenki. So i sjamen ta rodini, so aqilamen ta rodini, Mishto na qilamen ta rodini, ulama lametja kja me teskere. Ajdo narodo rodela primera, ajdo narodo rodela gjivdi pe acela kva vozvishi modini. Pejgamberi alisam gelo ki ek cenaza terno manush na khai dunyaya, ame se kotive dikha terne cenaz. Ceneno pejgamberi sam sosne de skoro lafi yek samova kerga. Akale dive seske priprimimentume. Soja men ka pripremina. Soja ka vakela ko Allah ide ka se muslimanja amen. A pazin se ko dive ko namazi čitinea maliki jeumidin. O Allah tu ko seam gospodarja čalokija me skodive. Nasjam svesno. Nasjam svesno deka nglavo Allah i ka tergjove ka de gjevap. Hesapi ka de čal tere maksënja. Hesapi ka de čal toro dendo lafi. A dva se obećinjati izvršine. Hesapi kade prvo sa kapučelu tačo Allah azza wa jel açalo namazi. Na dinjam cevapi açalo namazi zorja maributi i talo pšalat. Aman ko bor mangea o šukaš. Aman ko bor mangea son nao bizo namazi džehneni kuve. Dali begendinea na begendinea koja je talo čačipu. Allah ka pučela čalo rataje manušengera, čalo ponose manušengor. Pazin o ponose repšaleskor. O ponose repšaleskor talo pobarotari kjaba. Se i kjaba kergala manuš. Ama ne manuše sorin jao Allah azza wa jal. Prava musliman. Odolesco Allah azza wa jal povikuinela men makerindo ya eyyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Ej tu men so pakjana daran taro Allah azza wa jal dikhen so spremingene taj sarutne diverseske. So amen spremingen. So amen spremingen ko javno s alkohol te pijelpe. Prvi maj spremljala, mašala bud bukjarnesine. Taro državna bukja so se primime, od oboru muringent me duri mangena ko nesve staro alkohol te pijen. Mašala me normabe najraboti me seam gali, bo kolaso Italije niš, a me seam najrab, mi seam potreba kete odmrna za prvi maj. Ma dva ko transtepera. Po džanadeka džanea te pije, džanadeka tu men saskara mangena, bo na a dva so ko javnosti kale, a dva ka svedočingel, to ti kete sangal ko Allah azza wa jal. I kereali tut ko dogovore Allah azza wa jal so dinjanko gi kalgjaku taro dumote reda deskora demeskora ali sankova kerjan, va Allah me priznama tore jedinstvo na prepišnatu ke amal. Panda dikava Gjurgevdaneske nekola bakrekinen. Kaj džaja kalja, Gjurgevdanje, Bajramija pavlek mase kakra, somna kakra Allah. O pšalalen, ako ne osvestina amena, verko osvestina amen. Olaj ka bičalame gja sa avke nasilnikja ko amaro šero, so na nerahmeti te kerel tu men, niti mangi pete sikaro. Odoleske pšalalen, te kera, popis korkori amen sa la mare de unensa, na kaj džaja kale amen. Dali seam svesna deka džaja ko propas amen. Ako ni kera amen ko dini, ako na lačara maro nijeti, ako na seam iskreno prema ko Allah azza wa jal, halame na keja dunjaja, probatningjame na keja dunjaja, angljamendo ashabijas neko ker grobja kerena sine, pašlolas ne uštela, hej subhanallah pa kamerava jarve. Pa koja kakra, Allah iran nam palal na neti iranama, estagfirullah delvo prosim mangi sokirgi. Diko bor si lele na dva približbe ko Allah azza wa jal dara nas ne adaleti veseske. Oleske pravna musliman, zajedno temenek nevi stranica, taramaro džigdipe, te haljova deka, sekoa gjunai so kerela pe gara utno na neopasno. Ama koga vtoroj gjunaj ka poš neko Facebook te čive,
Çallım itekeretere günahı. Onda pripremin tutaçalı azabı. Kira dovak vallahi azza ve cel vallahi temenine lamen popoşuk. Vallahi te pruela mare kalbe tarosekwa günah. Kwa mare kalbe te çivelo mangi pepremo imani. U ibadet ya te manga, u ibadet ya te sigara. Kira dovak vallahi azza ve cel tarosekwa şeri amenu vallahi neka rakel. Kira dovak vallahi azza ve cel te klamenge nasipio namazia, te manga ko namazia te sigara. Kira dovak vallahi azza ve cel amare maksamen kolengere droma neka raken, ko pravo dromo vallahi lene ku putinel. Kwa mare kera o mangi pe neka zavladinel, u mrzi betara mare kera neka duira kerel. Amare nasvalen olay neka saslarel, o borçya tara mare kera neka duira kerel. O bereket ya kwakalat hana olay bud neka kerel. Ema mare mulengi olay cennet ya neka del. Ekulu kavli hada estağfirullah li ve lekum festagfiruhu. İnnehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Peygamberimizin o safet altarı tamamıyla namazdır. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
الله الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذو الجلال والجمال سبحان الله سبحان الباقي الظالم الحمد لله رب العالمين تعالى جل شأنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين الفاتح.